Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa nino rya Museveni ari burwanya bigiye kohereza imwe muri Katari kugira ngo zisuzume uko amahame yashyizweho mu kuno tariki ya 19 ukwezi gushize ari kubahirizwa. Umuyobozi wungirije wa Museveni Bertrand Bisimwa yatangaje ko umunyigo zasuzumirwa muri Katari zirimo ihagarika burundu ry'imirwano no kurekura imfungwa. Ate nk'ibigize ibarizwa ry'itangazo ry'amahame yo ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi. Isine tekinike ry'iro ryacu rizagidoha gusuzuma ibarizwa ryo guhagarika imirwano no kurekura imfungwa hashingiwe kuri ayo mahame. Leta ya Kongo nayo yagaragaje tariki ya 19 Kanama yohereza intumwa muri Katari isobanura ko bizaba zijyanye no kurengera inyungu z'igihugu hashingiwe ku mahame yashyizwe muri Katari. Uruhande rwasabwe ko kohereza ingingo ziyakubiyemo bitarenze tariki ya 29 Nyakanga kugira ngo hategurwe ibiganiro by'amahoro byagomba gutangira bitarenze tariki 8 Kanama. Iby'ingenzi byagomba kubahirizwa hashingiwe kuri ingenga bihe n'ihagarika burundu ry'imirwano. Gusa kuva aya mahame yasinwa impande zombi ziracyashinjanye ubushotoranyi. Museveni kandi yagaragaje ko leta ya Kongo yanze gufungura abantu bayo 700 barimo abanyamuryango bayo n'abakekwa ko abanyamuryango bayo, ariko leta yashubije ko izabafungura nyuma yo gusinya amasezerano y'amahoro. Ibiganiro by'amahoro byatangiye tariki 8 Kanama n'amasezerano agomba gusinywa bitarenze tariki ya 18 Kanama ntiyasinwe. Leta ya Katari yagaragaje ko yamenye imbogamizi zabayeho ariko iri gukora n'impande zombi kugira ngo zumvikane. Nubwo Museveni yemeye kohereza intumwa muri Katari, yagaragaje ko ubutumwa buzijyanye bufite umurongo butagomba kurenga. Ibyo bigaca amarenga ko gitsimbariye ku cyemezo cyo kujya mu biganiro by'amahoro mu gihe abantu bayo baba bamaze gufungurwa. Nyamara ariko umuhuza mu biganiro bigamije gushaka amahoro hagati ya Kongo Kinshasa n'inyeshyamba za Museveni yohereje impande zombi umushinga w'amasezerano y'amahoro ashobora kuzashyirwaho umukono nibaramuka wemerejweho. Ku wa 19 Nyakanga nibwo Museveni na leta ya Kongo bakize umukono ku mahame agomba gushingirwaho hategurwa amasezerano y'amahoro mu biganiro biri Doha muri Katari. Kongo Kinshasa n'inyeshyamba bemerejwe kugera ku masezerano y'amahoro arambye bitarenze ku kwezi kwa 8. Byari biteganyijwe ko amasezerano azabakizweho umukono bitarenze tariki ya 18 Kanama ariko ntibyakunze. Katari nk'umuhuza yatangaje ko ibiganiro gikomeje kandi impande zombi zagaragaje ubushake bwo gukomeza kuganira. Tariki ya 17 Kanama leta ya Kongo n'umutwe w'M23 basohoye itangazo ryemeza ko biyemeje gukora ibishoboka byose ngo baboneke amahoro arambye. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyavuze ko tariki ya 14 Kanama leta ya Katari yohereje impande zombi umushinga w'amasezerano y'amahoro kugira ngo ziwusuzume, ndetse Katari yavuze ko ibiganiro bishya bizatangira vuba bikitabirwa n'abahagarariye guverinoma ya Kongo n'abahagarariye M23. Ibiganiro byari biteganyijwe gutangira ku itariki 8 ariko M23 yasabye ko abanza gushyirwa mu bikorwa by'ibanze byubaka icyizere birimo kurekura imfungwa z'intambara. Ikibazo kiri mu byo M23 kiza imbere, nyamara Kinshasa yakomeje kubitera utwatsi mu gihe amasezerano atashyizweho umukono. Ku rundi ruhande umushinga Katari yohereje impande zombi harimo ingingo yo kurekura imfungwa ndetse n'indi mishinga y'inzego zigamije kwimakaza amahoro. Muri izo nzego harimo n'urwitwa Mécanisme Multilatéral de Surveillance rugomba kuyoborwa ku bufatanye bwa Kongo Kinshasa n'inyeshyamba za M23. Katari n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bakaba bagenzuzi b'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro. Umushinga uteganya ko gukemura ikibazo cy'intambara n'ubusezuba bwa Kongo bizakorwa mu byiciro bitatu bigakorwa mu mezi 7 uhereye mu gihe bashyiriweho umukono ku masezerano. Icyiciro cya mbere kizibana ku kibazo cy'umutekano n'imibereho myiza gikubiye mu ishyirwaho ry'umutwe w'ingabo wihariye w'agateganyo ugenzurwa na Minisiteri y'Umutekano mu gihugu. Izi ngabo zigomba kuba zigizwe n'abahoze ari abarwanyi b'50% kw'ijana bagakorana n'igipolisi cya leta. Zigomba kuba zifite uburenganzira bwo gukora gusa mu bice byugarijwe n'intambara muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Nyuma y'imyaka 5 ishobora kwiyongera, abagize izi ngabo bagomba kwinjizwa umugabo n'igipolisi cy'igihugu. Uretse umushinga w'ingabo zihura n'impande zombi, Katari yanateganyije gahunda yo kugarura ubuyobozi bwa leta mu bice biri mu maboko y'M23. Iyi ni imwe mu ngingo zikomeye kurusha izindi kuko nyuma yo gushyira umukono ku itangazo ry'amahame ku itariki ya 19 Nyakanga, Kongo na M23 byasobanuye bitandukanye icyo kugarura ubutegetsi bwa leta bisobanuye. Kinshasa yavuze ko gusubiza ubutegetsi bwa leta ku butaka bwa Kongo bivuze ko M23 igomba kuva mu bice yigaruriye, mu gihe M23 yavuze ko idateze kubivamo. Mu mushinga wateguwe na Katari bigaragara ko leta ya Kongo yashyira abayobozi b'inzibacyuho mu bice bigenzurwa M23 kandi hakazabamo no guha amahirwe abakandida bashobora gutangwa na M23. Abayobozi b'inzibacyuho bakazarangiza manda 2027 hagakorwa amatora. Abayobozi b'amadini batavuga ubutegetsi muri Kongo Kinshasa basabye kenshi ko ibiganiro bya Kongo Kinshasa yose bigamije gusubiranya abaturage bamaze gucika mu bice kubera ubutegetsi bubi. Umushinga w'amasezerano uteganya ko umwaka utaha hategurwa ibiganiro bya politiki by'igihugu cyose. Iki gitekerezo cyashyigikijwe cyane n'abatavuga ubutegetsi bwa leta, Kiliziya Gatolika ndetse n'itorero ry'Abaprotestani muri Kongo, ariko nticyashyizwe mu bikorwa. Leta nshya yashyizweho ku itariki 8 Kanama irimo n'abatavuga n'ubutegetsi bwa Kongo bake. Yabaye nko gushaka kwingingo iburizwamo ari bikomeza kugaruka cyane n'abashaka amahoro arambye mu gihugu. Ubuyobozi bwa M23 bwagaragaje ko butanyuzwe n'ingingo ijyanye no gusubiza ubutegetsi muri Kongo ndetse ngo bwahise bumenyesha umuhuza Katari. Uyu mutwe ntiwemera ivuga ko hagomba kugaruka ubutegetsi bwa leta mu bice uvuga ko wabahoye, ni mu gihe umushinga wabo w'ubutegetsi buzwi nka federalisme utagaragara mu mushinga w'amasezerano. Ku ruhande rwa leta ya Kongo amasezerano ngo aracyasuzumwa, ariko umuyobozi bayo yavuze ko intego y'itsinda rizoherezwa i Doha ari uguharanira
inyungu za Kongo Kinshasa no gukumira ko intambara ikomeza. Nararangarije amaso abanyamakuru byandikirwa muri Uganda, abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banazwi ubutegetsi bwa Uganda bwagaragaje ko ntacyo bitwaye kuba leta yinjira mu ikoranabuhanga rigezweho ikagenzura amakuru ya buri muntu wese atanabizi, ishimangira ko ari bumwe mu buryo bwo gukaza umutekano n'umudendezo wa rubanda. Umuvugizi w'ingabo za Uganda Brigadier General Felix Korege yavuze ko nta muntu ukwiye kuba afite ikibazo ko igihugu kinjira mu byabamo abantu batareba ku mpamvu z'umutekano. Hari raporo iherutse gutangazwa ko Uganda n'ibihugu bya Afurika byaguze ikoranabuhanga bukorano cyangwa se artificial intelligence ikazana amasofitiwe yambwe babasha kwinjira abantu bose akabaneka. Uganda yavuze ko mu gucunga umutekano nta kitakorwa, abantu bafite ibyo bikeka bakwiye gutekana bakumva batuje. Mu ngero zumvikana kandi zinakakaye, Jean Korege yavuze ko ibihugu byateye imbere birebera ibintu ahirengeye bikabivana mu nzira bitaraba ikibazo kuri byo. Yavuze ko bakora bene izi raporo bashaka kwivanga mu politiki z'ibindi bihugu. Uyu musirikare mukuru yavuze ko Uganda itakwemera ko igihugu kiba umuyonga nka za Libya kandi ari uburyo bwo gukumira. Yavuze ko biza kuba bishoboka inkundura y'irika ry'ubutegetsi binyuze mu myigaragambyo yabaye mu Barabu iba yarakumiriwe hakiri kare, ibintu bikaba bimeze neza kugeza ubu. Yavuze ko Uganda ntawe isaba imbabazi kuba ikoresha ubu buhanga icunga umutekano w'igihugu n'abaturage bayo. Hagati umuyobozi w'ishyaka NUP Robert Sentamu cyaguranye Elias Bobi Wine yemeje ko yifuza guhatana intebe y'umukuru w'igihugu ya Uganda mu matora ari imbere mu kwezi kwa mbere umwaka utaha, nyuma y'uko ishyaka rye ryakiriye impapuro zo kuza kuri komisiyo y'amatora i Kampala. Ni ubwa kabiri umunyamuziki wivanga na politiki kigiye guhatana intebe y'umukuru w'igihugu ariko gatsindwa na Perezida Museveni. Ishyaka NUP ryavuze ko ryiyemeje guharanira ko Abagande bagira amatora aboneye kandi agakorwa mu mucyo. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Kenya, abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika baziko mu bisa no gutungurana bitewe mu inteko ishinga amategeko ya Kenya ku ruhande rwa Raila Odinga bemeye gufatanya bagatahiriza umugozi umwe n'uruhande rwa Kenya kuranze rushyigikiye Perezida William Ruto bica amarenga ko amatora ya Perezida 2027 bazashyigikira William Ruto uzabushaka manda ya kabiri. Abanyamakuru byavuze ko abadepite bavuze ko bemeje gutahiriza umugozi umwe bagashaka ibisubizo byugarije abanyakenya bagagarika guhora barebana y'ingwe. Itangazo impande zombi za kizanze ryerekana ukwishyira hamwe kwa amashyaka abiri kudaheje abandi ahubwo n'utwa wa politiki ushaka ineza y'igihugu kuye kubiyungaho mu gusinya amasezerano y'imikoranire. Perezida William Ruto yavuze ko ari intambwe ikomeye itewe muri politiki y'iki gihugu, ahamya ko igihugu ubu ngubu kiri umurongo muzima. Uyu mutegetsi yavuze ko mbere bajyaga bihanganya imikorere mibi ariko batazongera guha akanya politiki isubiza inyuma igihugu. Perezida Ruto wakunze kugorwa n'abarwanashyaka ba ODM mu mikorere yavuze ko igihugu cyari cyugarijwe n'ikibazo cy'umusaruro w'ibisheke utabyazwa isukari uko bikwiriye, ariko mu byumweru bitatu biri imbere Kenya izaba yihagije mu isukari ndetse yohereze mu mahanga kuko ubu ngo hari byinshi byapfaga ubusa. Aya masezerano ngo araha agahenge Perezida Ruto mu nteko ishinga amategeko kuko bahafite ibirindiro niba gutegura amatora ya Perezida nabwo ngo abihe umurongo atuje ko intambara yo mu nteko ishinga amategeko asa n'uyikizeho akadomo. Abasesengura politiki ya Kenya barabona ko ishyaka ODM rya Raila Odinga ritigiye amatora ya Perezida ahubwo n'amashyaka mato mato ashobora gukurikira nayo akingwe kuri Perezida William Ruto. Hagati aho Kenya yagaragaje ko impamvu Perezida William Ruto yagennye uhagarara inyungu za mu mujyi wa Goma bidasobanuye ko azatangiza izo nshingano atabaye kuganiriza ubutegetsi bwa Kinshasa. Byagarutsweho mu itangazo ryashyizwe hanze ku wa mbere, byari biturutse ku tariki ya 15 Kanama ubwo Perezida Ruto yagenaga bagara igihugu cyo mu bihugu bitandukanye yanashyize bagara inyungu za Kenya mu mujyi wa Goma ugenzurwa mu Ventura. Tariki ya 16 Kanama Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Umutware muri Kongo Kinshasa yatangaje ku mugaragaro ko ifite impungenge kuri ibyo kandi ko byakozwe nta biganiro byabanje kuba hagati y'impande zombi. Kenya yasobanuye ko kuba Perezida yagennye umuntu bidasobanuye ko yatangiye inshingano z'ubudiplomate kandi ko itegeko nshinga rya Kenya n'amabwiriza muri icyo gihugu bigena ko yagenwe kuguhagarara igihugu abanza kwemezwa n'inteko ishinga amategeko, hanyuma Kenya igasaba ku mugaragaro ko igihugu cyakwemera kumwakira. Ryakomeje rigira riti mu kibazo cy'Igoma uru rugendo rurakomeza no gusaba uruhushya rumwemera guhagarara inyungu z'igihugu cyacu ruzatangwa na guverinoma ya Kongo Kinshasa mbere yuko atangira inshingano ze ku mugaragaro. Kenya yagaragaje ko impinduka yakoze zigamije kunoza imikorere yo guteza imbere serivisi mu buryo buhuje na gahunda y'iterambere ry'ubukungu rishingiye ku baturage b'icyo gihugu, bottom up economic transformation agenda cyangwa se beta. Kenya yavuze ko bitagamije guhangana n'ibikorwa byo kurura amahoro mu karere cyangwa se kwirengagiza ubwigenge n'ubusugire bw'igihugu icyo ari cyo cyose. Kenya yakomeje ishimangira ko yemeza byimazeyo gushyigikira ibikorwa by'amahoro muri Kongo Kinshasa harimo n'umushinga w'ubufatanye hagati ya EAC, SADC n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Yashimangiye kandi ko bagiye kuganira na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Therese Kayikwamba Wagner mu gushyira umucyo kuri icyo kibazo cyari gikomeje kwibazwaho. Igihugu cyongeye kwibutsa ko cyo na Kongo bifitanye umubano mu bya diplomasi umaze igihe guhera mu 1963. Yibukije ko yafunguye ambasade ya Kinshasa mu 1968 na Kongo ikaba ari bwo ifungura ambasade ya Nairobi. Ku rundi ruhande ariko Kongo yatangije ibiro bishinzwe inyungu zayo i Mombasa hari 2023 mu gihe Kenya bitangije Goma 2022. Muri ubwo butumwa bwa Kenya kandi byagaragaje ko ibyo byakozwe mu rwego rwo gushimangira imikoranire n'impande zombi kandi ko ibihugu byinshi byayo byo muri Afurika no hanze y'umugabane usanga bifite abahagarara inyungu zabyo i Goma mu koroshya ubufatanye mu bijyanye n'ubucuruzi. Judiki yari yankumiri niwe wagenwe mu gihe Goma igenzurwa n'inyeshyamba za M23 kuva tariki ya 27 Mutarama uyu mwaka ubwo ryatsiriga ingabo za leta ya Kongo FARDC.